Menta kala asngi ublay ka pratari kala lengkot ki karwe teli ki kanhuni lekai jongka West Kasilis District. Kila penlong ka jingkan ulang ha Tresem Hall haka office u Deputy Commissioner. Ya ketika jingkan ulang lalu melang da ubagarot LSN Dykes ubre u Deputy Commissioner. Haka juga pol u Chairman juga Coordination Committee of Meklia Game arjar apolai ajar aposau. Haka jingan ulang juga nang penyait ya ketika kanhuni lekai kibala itu dekat Meklia State Olympic Association. Bahkan tubi ubak GJL Sangriang ubre u Chief de Mission uba Enorem Assistant Chief de Mission, kakong Balari Nasim Vice Chairman juga komiti, ki noyalam juga ikan huni lekai baper, rengkat ki noy lekai, ki masalih mikmat pada cimenta, hagate lempung lekai hatura, kaban sedang nadu kakatsan tarik tau benai. Hagate jing akan ulang layo eka jing pensyai na ketika nong penyait, hagba kila pencelur ber IMC mi ki noy lekai. Bat kila kenturu, baki day berhenti iki kandon, belabu, bat kila kitbo kiru yang ru iki baro. Laong meneh apakan dia sian ke peningkong yang i bagi ne lakup ke tim kong ne empat judan menu ko bagi let hagido ki jele ka ki balong kum ki ne bagi ne let lang kum ke tim di kan mau ba menta pilih ban represent ya ka West Coast Hills kan mau ba pilih ban ya kumbala ong meneh ICDM ba pilih ban ya kershan iwe bangin ngimdei ban ong ba ong ngamdei na ganega discipline nganumpel dan ngamdei na ganega association rei kan mau ba i represent yang district ka jongi di kendian ru ha ka bayedei bat kanika torch relay ceremony kumbai la mention mene di ngikwa na mari suthu ba yedon khatwei tli ki discipline ki ban let represent ya ka West Coast Hills di ka football kala len mentakasi di mod ngidan sa ship hoteli te kabakan kanya renti kanang banginum dan kanu ganjingnya pair jumur ngin jushim bet na kini ki ship hoteli ki discipline ngin pa bet san mud nagaway ka discipline mo kanang ba kan long ting ya kini ki kerteng jong kini ki kana ngasmo ba nga try ba pila bat penpoy no man tagasngi la nila shy next them shy toh kabyang in sa ship no man ta di bat ngin jiru kita ke lain ki beri prominent athlete bakin ra yang to torch mo di kapor kan long ba ilabu ba reporting time kan long shipho shiteng habo school Anderson school kumbai la ong i CDM mene ngin penbiang ya di t-shirt na mata jofi bat kum juru ya refreshment ngatrai hagbai de bat kata pilai suthu bat ni kan padu pi ba pinya snok tilang bat pelong ya ka torch relay ka bayay pen ka bayay renti di agan ka poru nga ai ka jingket bok ka reng ye pi wei ba pinang le ba ba kham tam ba pin le ka ba phatam ka ba pi bila ban le ban wan ra ka burom na mata ka district ka jongi kine angot kite kiban mikmat ye district jongi Wede but instruction na kijing half of head or one MS beli penduk nga ngasnyo ba lengkam pandai kum kena ke kita i ad hoc lene ka committee ke ban I platform dia kena ki angot patun poi syakhi dan balak ban ye penduk ne ngangai kita kijing temu badon hana itu kot ndukong kena ba kalau kan bu kan perbuan kam susu ya pi angot ban tanpa berpoi ke sikta du la kam don platform hukum na kata kada ke wi ke jengmu ndukong hoi ko kan long suwe bat ki sekru ngasu ko ba ko wi ke sik kan don baru di association nekto atlet itu ki discipline kedon katto kan discipline lese habo kan discipline ni kimdon association kata gue penta kepada di mujong hukum kene lagi kimdon ki district association lengba ke tenar jaga sports pat ngila se mo bandia telun yang bijak bat kebalai bat kebangsio mengindot kam kemungkinan kelong ba wanra
pi kum ke bangun ra ya kata kajing kendu kata kajing sngau ya i kajing sngau long away ya pi ki athletes ki player trong district ngọc ông và khinh đôn kata kajing sngau ya jan kum bala i semdi la ong wa phinde kersan i we umle tangi ka association banda ka discipline bidon rei kwa rupan ban kini watlet ba sngau pha kan nei ka chingi patli jam ni phi kampi banwan ra kano komunal hang to bo i beniu jogi wat penlet ke ta museum bakan long bakan ke constructive competition phi compete mo penye kon kala kat yai kat kubum pidon rei ngada kentu ngada kepat wat i re ya kata museum pelong komunal ba ngau west ngau khoi ngau pna kene ke bakria kim bat ka jeng khmu kolong ka bokot hi bangin kentu ya kata ke standar trong jule kai hagi disiplin prepare district but hagi state di pro kene